Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nur Atifah bin Jayuk. Dan ini suami saya. Afiq Hafizuddin. Kita dua bekerja sebagai jurutera. Kita kenal? Kita jumpa dulu. Jumpa first time lah. Okay, Azad Restaurant dia. Betul. Kat mana? Kat Ichiban Ramen IOIC Timur. Betul, Ichiban Ramen IOIC Timur. Kita kenal daripada uni sebenarnya. Kita share the same uni, kita belajar course yang sama. Kerja pun kat tempat yang sama sebenarnya. Cuma department lain-lain lah. Apa try? Of course lah. Dia lelaki. Try mama, betul ke? Betul. Happy lah, ada orang try kita. Happy lah kot, ada orang try. Tapi tak adalah macam at that time I was in the phase yang kita dah start kerja. So rasa macam okay, kerja dah, belajar pun dah. So what's next? That will be relationship lah kan, yang menuju ke arah perkahwinan. Tapi I keep my options very open lah. So at that time kebetulan si suami pula yang masuk main. So kita layan-layan, kahwin. Sebenarnya sebab masa belajar saya tak kenal pun isteri saya sebab kelas tak sama. Kemasukan pun, intake pun tak sama. Jadi memang tak pernah bertembung lah. Ada pernah sekali kelas tapi tak pernah berkenal secara formal pun. Tapi bila dah habis belajar tu tiba-tiba ada kita orang berjumpa through mutual lah. Kawan dia kawan saya, jadi bila makan sekali tu kat situ yang jumpa pertama kali tu. Dari situ dia bercambar-cambar jadi jumpa, jadi bercinta, lepas tu sampai kahwin lah. But long short story, kenapa tak tackle time belajar? I was taken. I was taken time belajar tu. So kita kenal lepas tu lah kan. Betul. Macam mana boleh decide nak kahwin? Okay, we've been friends for 2 years actually, daripada first time kita kenal dekat Ichiban Ramen tu. So over time I see us as macam a very good we have such a very good friendship lah. So I see him as my best friend. So kita nampak macam okay, let us just keep up kita punya friendship ni to another level lah. Jadi roommate pula, jadi housemate, jadi roommate. So yeah, that's how I decided to get married. Dia bagus bawa motor, boleh selit-selit dekat apa ni, KL traffic jam semua dia boleh apa, dia yakin. Kalau naik motor kat KL saya jadi pembonceng, bukan saya yang bawa motor. So benda tu saja dia tak adalah apa, tapi dia agak istimewa kalau perempuan boleh buat macam tu kan. Satu lagi, dia very knowledgeable person lah. Macam berbual dengan dia sentiasa deep topik ataupun satu perkara yang bagi insight yang lain lah. Sebab knowledgeable kan, dia boleh bagi input from another perspective apa semua. Pengalaman hidup dia pun banyak, menarik tak? Betul lah. So overall, on in all, maybe that's the reason juga lah saya tertarik dengan dia. Sebab the depth knowledge yang dia ada and skill survive dia yang tinggi lah. Letak mana pun boleh hidup kan, betul kan? Tapi sekarang tak boleh lah sebab ada suami, dah manja lah. Apa yang buat istimewanya suami saya out of all other guys? I think the chemistry that we had throughout time. Okay, your turn. I'm very comfortable with him. Cara suami saya boleh buat kita rasa sangat selesa, sangat rasa selamat throughout times, yang buat kita rasa macam nak keep on spending time together lah. That's the speciality that he has, yang buat I decided to get married to him. Apa yang pelik tentang suami saya, I would say not in a bad way, tapi he can cook. In fact, he cooks better than me. So cerita sikit lah. Pelik lah. Tak semua orang boleh masak, lelaki. So kita punya picnic date kita, suami saya masak nasi minyak untuk kita. So itu a bit special lah. Pelik lah kot tak semua orang masak. Okay. Okay.
Okay, time nak kahwin of course dia banyak aspek yang penting lah. Antaranya baju, kelamin, muka salah satunya lah. So definitely kita akan cari the best semua yang sangat sesuai dengan muka kita dan lain-lain. So nak cari mua ni dia cost pula lah kan. Tapi kalau makeup ni for me macam lepas you remove your makeup throughout the day, throughout the night yang you akan spend dengan your husband, it will be your bare face lah. So saya memang nampak ada kulit yang sihat, segar, cantik tu penting lah dalam rumah tangga. So untuk suami juga sedap mata memandang kata orang. So saya nampak penting muka kat situ lah untuk kita jaga kulit kita cantik. So saya memang seorang yang suka self care treatment ni. So memang before ni kita dah few times pergi spa, pergi facial, kita so of course lagilah untuk hari yang bahagia kita dah macam allocate a bit of money lah sebenarnya untuk facial. So memang kita dah prepare, cuma kita tak tahu lagi nak spend dekat spa mana. Baguslah. Perempuan yang tahu cara jaga kecantikan semua tu, dia take care a lot of their looks lah. Cantik. So semua orang suka benda cantik kan. Jadi perempuan yang spend ni dia extra lah. Dia go extra mile in obtain and maintaining the beautiful face yang dia orang ada. Bersedia tu ya. Berapa? Kita pernah discuss berapa anggaran. Ada je, tak ada masalah ya. Akan ada mutual discussion apa semua lah. Lagipun facial kita tak pergi tiap minggu. Betul. Perempuan tiap bulan 500. kami pergi booking Kahwin Expo di PICC 2024 awal tahun. Asalnya untuk cari vendor-vendor di majlis perkahwinan kami lah, lebih pada vendor makanan. Tapi kita masuk-masuk kita nampak booth yang besar warna pink, booth Estika Medispa, pink merah. So time tu macam masih contemplate lah. Tapi saya dengar macam a lot of good reviews daripada certain regular customer ke situ. Also the PIC yang in charge untuk entertain saya tu very convincing jugalah. The price pun affordable, dia within my range. Dan macam tu lah, kita terus proceed lah. Actually tak terus proceed, balik tu fikir dulu sebab dia a big chunk of money lah. Dia banyak-banyak ribu juga. In fact more than a month salary. So dia balik tu kena fikir dulu, kena tanya family worth it ke tak apa semua. Sebab saya subscribe for 20 sessions, 20 sessions. So saya ambil yang paling premium sekali lah. Sebab kita fikir, sebab kalau dari segi untung lagi banyak you spend, lagi untung lah, per session tu lagi murah. So alang-alang kita nak go far, alang-alang kita nak perkasam, kita terus go far and beyond lah, orang kata. Yang isi saya ketika itu Miss Saida. Saya ingat sebab few sessions after that memang saya dekat Bangi. So Miss Saida adalah beauty consultant dekat Bangi. Yang diterangkan adalah the package. Mula-mula kita scan muka dulu, kita tengok skin condition kita. Lepas tu dia bagi tahulah few package yang ada dalam Estika Medispa. So ada 3, 5, 10, 20 sessions. So mana yang berbaloi. And then ada facial spa yang jenis macam mana dekat muka. Ada yang pakai needle, ada yang pakai acid, ada yang pakai laser. So apa mesin yang digunakan, apa semua. First time saya tak ingat lah, saya rasa macam a week, 2 weeks after booking Kahwin Expo tu lah dekat PICC tu. First experience, very good experience. So saya pernah pergi before ni yang banyak dekat mall apa semua. Tapi this is such a very good medispa. The beauticianist dia baik. Kita memang ada before and after scan muka. So memang kita nampak lah big difference dekat muka kita. Okay, Abang cakap muka I makin apa? Makin glowing dengan berair tu macam mana? Flawless lah. Hydrated lah. And hydrated. Dulu muka saya kusam. Muka kita kusam. So dia nampak a bit dull. Dan nampak tua sikit. Nak put makeup pun macam memang you prep muka you lama apa semua. Sekarang it gets better. Mula-mula kita masuk, kita subscribe for 20 sessions tu, kita tak expect pun untuk hadiah. Tapi dia lebih pada macam a plus point je lah. So macam saya fikir, alang-alang spend kat tempat lain spend je, spend kat sini spend dan lucky draw kan.
So kita join Instagram live ketika pengumuman pemenang dekat Instagram Estika Medispa. So bila first tahu nama kita terpilih memang terkejut lah. Saya balik cerita dulu dekat time tu boyfriend. So lepas tu cerita dekat family, memang terkejut, tak sangka dapat Sunset Cruise package dekat Langkawi. Alhamdulillah, kita kira sebagai rezeki nak kahwin kot. Okay, truthfully, in total we had 5 weddings. So a lot of weddings, so macam you banyak makeup sessions and all. So memang keep on daripada hari satu hari ke satu hari pakai makeup pun muka you akan macam akan being affected lah. So having good skin akan buat muka you very subtle lah. Makeup pun nampak cantik apa semua. So sebenarnya penjagaan daripada awal tu yang penting. Kalau kita pakai skincare tapi dari dalamannya pun tak okey, dia a bit struggle juga. So saya punya skincare product sekarang makin basic sebab saya punya skin dah macam healthy and better lah disebabkan daripada treatment dekat Estika Medispa. So I find it very important, and kalau you ada extra cash, I think you should go Estika Medispa. Alright. Thank you Estika Medispa. Thank you Estika Medispa for sponsoring our honeymoon trip. Kita happy sangat. This is such a beautiful moment for both of us yang baru kahwin. Thank you juga for your very good service dekat spa. Saya ada lagi 10 sessions after this. Thank you for your good prices too. Kita selalu grab juga bila whenever ada good price sessions. Okay, Abang? Thank you juga, and definitely kepada the man behind the camera. Been a very good company during our honeymoon trip. We will remember this moment, I think, for the entire lifetime. Yes. Thank you Estika Medispa.